Poštovani gledalci, dobro došli u najnovije izdanje Mobil Auta. Čitavu današnju emisiju posvetit ćemo salonu automobila u Ženevi, jednom od 5 najznačajnijih automobilskih sajmova u svetu. Naime, samo u Detroitu i u Ženevi svake godine održava se međunarodni salon automobila. Ono što ipak izdvaja Ženevu ispred ostalih je to da se ovaj salon jedini na svetu održava na neutralnom terenu. Dakle, Švajcarska nema svog zvaničnog proizvođača automobila i svi svetski proizvođači žele da svoje novitete na početku godine predstave upravo ženevskoj publici. Kada smo već kod publike, ovaj salon za 10 dana, koliko inače traje, poseti između 650 i 700 hiljada posetilaca, preko 200 izlagača na otprilike 80 hiljada kvadratnih metara Palexpoa izložilo je svojih 1000 modela, od kojih su oko 120 pravi noviteti, što svetski, što evropski, što domaći i švajcarski. Inače, kao i obično, pred svaki salon automobila u Ženevi, pa tako i pred ovo 86. izdanje, održavaju se takozvani novinarski dani. Prvog dana bilo je prisutno preko 10.000 predstavnika sedme sile, a oni su bili prisutni na 67 konferencija za štampu i predstavljanja noviteta. Dakle, kao i uvek na salonu automobila u Ženevi, tu su super skupi automobili, super luksuzni koncepti, pravi moderni noviteti. O svima njima reći ćemo nešto više ukoliko ostanete sa nama u narednih 30 minuta. Svi ključni igrači iz globalne automobilske industrije okupljeni su na 86. Međunarodnom salonu automobila u Ženevi, koji traje od 3. do 13. marta. Ovo uključuje i sve glavne proizvođače, kao i vrhunske automobilske dizajnere i stručnjake za takozvani tuning, koji će predstaviti više od 120 svetskih i evropskih premijera. Izbor za automobil godine 2016. održan je pre otvaranja sajma, zatim su sledila 2 press day-a koji su obuhvatili gotovo 70 različitih konferencija za štampu. U četvrtak, 3. marta, Ženeva International Motor Show zvanično je otvorio švajcarski savezni kancelar i šef odeljenja unutrašnjih poslova, gospodin Alain Berset, u pratnji predsjednika Ženevske republike i državnog savjeta, gospodina François Longchana. Bio je prisutan i gospodin Maurice Turrettini, predsjednik salona automobila, kao i brojni drugi predstavnici švajcarskih političkih, ekonomskih i industrijskih sektora. Svi glavni proizvođači plus brojni vrhunski dizajneri i stručnjaci za tuning prisutni su na 86. izdanju Ženevskog autosalona, što je znak poverenja koje automobilski svet ima u ovaj događaj iz godine u godinu i što potvrđuje njegovo visoko mesto među 5 najvažnijih automobilskih izložbi u svetu, kao i kvalitet njegove organizacije, izjavio je gospodin Maurice Turrettini, predsjednik salona automobila u Ženevi na otvaranju. Gospodin Andre Hefti, generalni direktor, dodao je: imamo oko 200 izlagača iz 30 zemalja. Njihovi štandovi će se prostirati na ukupno 77.320 kvadratnih metara u 7 sajamskih hala Palexpoa. Između 650 i 700.000 posetilaca obići će salon tokom 11 dana manifestacije, a sve to čini Motor Show najvažnijom izložbom u Švajcarskoj.